Kada se sretnu hrana, vino i voda, dogodi se nešto starije od civilizacije. Mir između nagona i misli. 3 jednostavne reči nose ono što čovek jeste. Potrebu, strast i smisao. Kao amuse bouche za mesni set meni imamo taletu punjenu tatar biftekom i dehidriranim žumancem. Početak sledova amuse bouche bif tatar. Odabrali smo jedan jako diskretan, bez intenzivnih začina, jako lagan. Samim tim odabrao sam i jedno laganije vino. Mnogi će smatrati greškom, mnogi će smatrati postojanost nečega perfektnijeg, međutim, ko ne veruje nek proba. Izabrao sam jedan Prosecco Rosé, gde pored glere ima i Pinot Noira. Posledica kupaža ove dve sorte, izuzetna voćnost, citrusi, ono po čemu ovaj Prosecco Donna Gloria Rosé je prepoznatljiv, nema tih cvetnih nota i zbog toga sam i odlučio da upravo kao jedno laganije vino, penušavo vino, šarmat metoda uparim sa prvim zalogajem u ovom sledu. Uvek biram za početak degustacione avanture vodu koja zaista na najzdraviji način priprema digestivni trakt za dalje zalogaje. Ako je u pitanju gazirana voda kao što je ova divna, prirodna, gazirana izvorska voda, to dodatno osvežava nepce i priprema ga za dalje zalogaje. Ova voda je blage karbonizacije, kao i relativno niskog mineralnog sastava, pa kao takva se svrstava u napitke koje nazivamo frizzante. Dakle, nije agresivna, jednu blagu gaziranost koja nas na najlepši mogući način uvodi u sledeći tanjir. Kao predjelo za mesni meni imamo pate od gučije džigerice, imamo kitnikes, imamo flisirani badem, gel od maline, prah od maline i sa strane služimo brioš istostirani. Prva asocijacija na pate de foie gras uvek je francuski, odnosno borgoški sautern. Ono što čini lepotu jedno vino kao što je Vin Santo, to je da apsolutno nameće svoje atribute voćnosti, atribute toskanskog teroara, odnosno Trebbiano kao dominantne sorte i prirodne slasti, jer se radi o prirodno slatkom vinu koje, pored uparivanja uz deserte, uparivanje sa pate de foie gras kao hladno predjelo smatra se jednom od vrhunskih, tako da ovo će biti sjajan izbor. U sledeći tanjir sam odabrao ponovo jednu vodu iz Češke republike. Češka je inače zemlja koja možda ima najzanimljiviji vodni potencijal i najraznovrsnije ukuse voda. Ova voda je, vidite kako pakovana u staklenoj ambalaži, tako da podsjeća na spojene dve kocke leda. Inače je marketinški pozicionirana kao voda iz ledenog doba, tako oni kažu. Zašto? Zato što je ta podzemna akumulacija koja se nalazi na oko 300 metara formirana pre 15.000 godina kada je u Češkoj iznad celog bohemijskog, da kažem, predela bili formirani lednici, čijim otapanjem i prodiranjem onda te otopine kroz ispuklu geološku strukturu se ta podzemna akumulacija stvorila. Dakle, i onda se kaže da je ova voda stara, da kažem, 15.000 godina, marketinški vrlo interesantno. Ova voda koja se prometuje pod nazivom Fromin je niskomineralnog sastava, fino klizi na jeziku i podržava, jako lepo se slaže sa svim lakim i mekim jelima. Međutim, može pratiti i neke vrlo jake ukuse kao što su umami,
A u ovom slučaju sa foie gras i jednim belim slatkim vinom je važno samo da ne nadvlada tu fantastičnu kombinaciju, da bude u drugom planu kao jedan fini pratilac koji neće poremetiti idealnu strukturu dobijenu od tanjira i vina koji mu je osnovni pratilac. Fine dining nije hedonizam, već ravnoteža. Kao glavno jelo mesnog menija imamo terin od patke i pileta, imamo karfiol pire, sos na bazi pileta, odnosno pileći suprim, i preko toga imamo fermentisani beli luk, aioli i malina gel. Ispred nas kao glavno jelo je terin od pačetine i pilećeg filea sa jednim jako lepo kombinovanim sosom od karfiola i začinskim biljem. Ovo jelo, koliko god da je glavno jelo, ovo jelo generalno može i ući usled manjeg normativa u predjela i ja sam odabrao jedno vino laganije, crveno vino, vino srednjeg tela, Chianti Borgo Latera 2022. Sangiovese. 2022. je tek pre neka 3-4 meseca počela da daje svoju eksplozivnost pitomog Sangiovesea sa jako mekanim, sofisticiranim, polimerizovanim taninima u vinu. Ovo vino je toliko glatko, voćno, dominacija crvenog, svežeg voća u vinu, sa jednim jelom generalno pravimo jedno 100% mirorno uparivanje gde ni jedna od ova dva subjekta neće izdominirati. Voda koju sam odabrao za glavni tanjir je voda sa najvišim ocenama svih svetskih zvaničnih ocenjivača. Zove se Saint-Geron i dolazi nam iz Francuske, iz Gornje Loare. Kuriozitet u vezi sa ovom vodom je da ona sadrži količinu nitrata ravno 0. To je zaista retko, možda samo nekoliko voda u svetu ima sadržaj nitrata na 0. Nitrati inače pokazuju stepen kontaminacije bilo izvora, bilo zagađenosti oblasti iz koje voda izvire. Tako da taj sadržaj i taj podatak čini ovu vodu nepatvoreno, da kažem, čistom, tako reći, devstvenom. Ono što je svojstveno za ovu vodu je prirodna karbonizacija, dakle gaziranost koja potiče od prirodne karbonizacije, koja joj daje vrlo jedan blag i lep ukus, fina pelaža koja potiče od te karbonizacije, koja se ogleda u razvoju sitnih, ali vrlo postojanih mehurića u kombinaciji sa srednjom mineralizacijom, daje ovoj vodi puno telo, jednu jako lepu, punu strukturu i time na jedan vrlo suptilan način čisti nepce između zalogaja. Voda je ono što jesmo, vino je ono što bismo hteli biti, a hrana je ono što nas drži između. I za kraj imamo čokoladni dezert, to nam je mlečna čokolada sa slanom badem pastom, imamo kranč od kakaa i čips od mleka. Uz čokoladni tanjir, za kraj sam odabrao jednu od najposebnijih voda na svetu, može se reći, voda Vichy Catalan, koja dolazi iz oblasti Katalonije, iz Španije. Dolazi sa termalnog izvora, koji na izlivu postiže temperaturu od oko 60 stepeni Celzijusa, a na mestu izviranja u podzemnoj akumulaciji je u stanju ključanja. Dakle, jedna vrlo interesantna voda. Govori se za nju od davnina da je lekovita na raznorazne, da kažem, teme, ali ono što je interesantno je da je ona izrazito bogata mineralima sa jako puno natrijuma, kalijuma, bikarbonata,
samim tim je vrlo pune strukture i punog tela i slanog je ukusa, ne može se reći izrazito, ali vrlo prepoznatljivog slanog ukusa, zbog čega se jako fino uparuje sa čokoladnim, vanilnim slatkišima, pogotovo karamelizovanim, u ovom slučaju sa čokoladom. Fantastičan završetak, ali moram reći i da može da posluži kao pratilac zrelim sirevima, ako bi neko tako nešto izabrao za kraj. Zato su hrana, vino i voda više od potrebe. Oni su način da se živi sa stilom i umre s razlogom.